Manchester United itunguye abantu nyuma yuko byari byaratangajwe yuko yamaze kuba yumvikana byose n'uwitwa Ederson n'umusore w'umunyabrazil. Muribuka ko mu minsi yatamutse twajyaga tunababwira yuko kiri gutuma adatangazwa ari uko uyu musore ari kumwe na equipe y'igihugu ya Brazil nyine mu gikombe cy'isi. Gusa amakuru atangaje kandi anatunguranye cyane kaba n'inkuru ibabaje by the kuri no musore Ederson nuko equipe ya Manchester United yamaze kuba yikora muri no deal, ndetse kamana yanatangaje equipe ya Atlanta ndetse n'abamuhagarariye yuko ino deal Manchester United itakikoze. Bigenze bite byo byose nibyo ngira ngo turebere hamwe muri no video, ubundi byose tukabiva imuzi n'umuzingo. Gusa kambaza nshimire cyane mwese mwamaze kwanda subscribe hano kuri Game Sport Hub n'abatarayikanda, ariko mbabwira ngo iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukande subscribe ubundi tujye tugumya tubane mu biganiro byacu bya buri munsi. Bikagukanda reke kuri no video uyisharing inshuti zawe, ubundi ujye muri comment section uduhe igitekerezo cyawe. Se Manchester United ibintu ikoze ubyakiriye gute? Biragushimishije, birakubabaje? Wowe nka Ederson wakora iki? Urabyumva gute? So namakuru yamaze umwanya utari munini cyane asirikira, gusa nanone namakuru yabanje gutangazwa na Manchester Evening aza yiyongera ku byo witwa Fabrizio Romano yari yadutangarije ku munsi w'ejo. Fabrizio Romano yari arimo aduha nka gasopo cyase atubura ati nyamara nubwo ari njye wari warababwiye ko deal yarangiye, ariko mushaka mwakwitona cyase mushaka mwaba muyitegereje cyane ko hakira kandi kantu kagashya gashobora kuza kuba. Uyu mugabo rero bita Ederson, imyaka 26, n'umunyabrazil, akinisha akaguru k'iburyo, asanzwe akina muri equipe ya Atlanta, ndetse dushaka twanakomeza kubyemeza ko ari umukinnyi wa Atlanta. Byari byaromejwe yuko equipe ya Manchester United yaba yarumvikanye n'ino Atlanta miliyoni 35 z'amayero, hagombaga kujyaho miliyoni 5 z'ama add-ons, uno musore akayita sinyira equipe ya Manchester United. Ubwo equipe ya Brazil ari mu gikombe cy'isi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abaganga ba Manchester United bateguye operation yo gusuzuma no mukinnyi ku kijyanye na medical test ngo barebe nimba koko ari fit cyase ari muzima byo kuba Manchester United yamusinyisha. Icyo gihe amakuru yari yasohotse yemeza yuko medical test yagenze neza, ariko nanone haza andi makuru avuga yuko abo baganga ba Manchester United baba baragize impungenge ku bijyanye n'ubuzima bw'uno mukinnyi, akaba ari nabyo byatumaga uno mukinnyi adatangazwa. Kubera ko bundi mu busanzwe even n'ubu ngubu nka Real Madrid, murabizi neza ko Real Madrid yatangaje Bernardo Silva mu gikombe cy'isi, igatangaza na Kukurea kandi atari yava mu gikombe cy'isi. Kuri Manchester United rero naho byarashoboka ko batangaza no Ederson, gusa izo mpungenge zo kuba nyine bataranyuzwe cyangwa batarabaye convinced n'uryo basanze ubuzima bwe buhagaze, nibyo byatumaga Manchester United komeza kubigendamo gake. Equipe ya Brazil imaze kuva mu gikombe cy'isi, bahise batumira no muvandimwe bita Ederson iriya i Manchester mu mujyi kugira ngo ajye kwakora ikizamini cy'ubuzima. Icyo gihe ni exam yakoranye n'abarimo Caradalo, uno munyezamu afatira equipe ya Leeds, murabizi ko nayo yamaze kwasinya muri equipe ya Manchester United. Icyo gihe nanone ibizami bimaze gukorwa nkuko birimo bitangazwe n'ibinyamakuru birimo nka Football Italia, Manchester Evening ndetse n'ibindi, bemeza yuko basanze no mukinnyi afite ikibazo mwivi ryiwe ry'iburyo, cyase bavuga yuko Manchester United yasanze ubuzima bw'uno musore butari tayari bitewe nyine n'icyo kibazo afite mwivi. Icyo gihe ariko nanone Manchester United isivuga ati nawamenya ushobora gusanga habayemo nk'agafote cyase habayemo ikosa twibeshye, reka twongera dukore ikindi kizamini cy'ubuzima, twongera dusuzume no mukinnyi wacu. Icyo gihe bahise bafata no muvandimwe bita Ederson bamusubiza kumusuzuma cyase barongera bamukorera ibindi bizamini kugira ngo barebe neza koko nimba uwo mukinnyi ari tayari kuba yakina equipe ya Manchester United. Ariko biza kurangira n'ubundi byemejwe yuko cyase biza kurangira basanze n'ubundi uno musore afite ikibazo cy'imvune yo mwimvi, bitamo kuza rero kuba bahita bava muri no deal, ndetse bahise batangariza equipe ya Atlanta n'abamuhagarariye yuko ino deal Manchester United itakikoze, abagomba gusubira muri equipe ya Atlanta nyine cyase akaba yashaka indi equipe ahandi, ariko Manchester United yo itazamusinyira. Magambo yitwa Fabrizio Romano yaratubwiye ngo Ederson already completed the first part of the extra medical, there will be a second part, and any moment from now on Man United will provide a verdict on Ederson deal. Aya na magambo yitwa Fabrizio Romano yatangaje ku munsi w'ejo, nubwo yararimo bigaruka ku rukuta rwe rwa X. Ubwo nivuga ku munsi w'ejo mwumve ko ari ku munsi wo kwa gatatu, no video nyikodinze nijoro.
yararimo atubwira rero ngo uyu bita Ederson ni igice cya mbere cya examen cyangwa se igice cya mbere kiyongera, ariko nanone kinyongera, ubwo ni igice cya mbere yarakoreye Manchester kiyongeraga ku cyo yari yarakoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyo gihe bakemeza yuko hari hateganyijwe n'ikindi gice cya kabiri ari nacyo cyakozwe ku munsi w'ejo wo kuwa gatanu. Bavuga yuko rero ngo nibamara gukora ibizamini nyine bagomba kuza kuhita bamenyesha ayo ma ekipe. Icyo gihe yatubwiye ngo kugeza maginga ya ekipe ya Manchester United nino deal yayo hagati ya Atlanta ndetse na Ederson kuri ubu ngubu iri aho nyine iri mu kirere irahagaze, nta mwanzuro bari bayifatiraho, bari bategereje kongera gusuzuma. Bavuga ngo igice cya mbere cyakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine ko ndimo ndagerageza binyuramo nihuta ngo but Manchester United want to check more. The extra check are taking place in England, and then Manchester United will communicate to Atalanta and agent of the player whether they proceed or whether the deal is off. Bakavuga ngo igice cya mbere nk'uko cyabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Manchester United ikaba yifuza gukora ikindi gice cy'isuzuma cyangwa ikaba yifuza kongera gusuzuma. Ubwo rero bakavuga ngo igice cyawo nibamara gusuzuma nyine bazahita bamenyesha Atlanta, bamenyeshe abakinnyi n'abamagarariye, ari nabyo Manchester United yakoze umunsi ikababwira ati twebwe deal yo kumusinyisha tuyivanyemo burundu. Amakuru ariko nanone akemeza yuko ekipe ya Atalanta iyo ku giti cye irateganya kongera guha ikaze uno mukinnyi wayo, cyane ko babizera yuko Ederson ngo yaba ameze neza 100%, ndetse bakaba biteguye kongera kumusubiza muri squad, ndetse bo nta n'ibizamini bari birirwe bamufatira, cyane ko nyine bo bizeye ko umukinnyi wabo ameze neza. So ibyo nibyo waba umenye rero kuri deal y'uwitwa Ederson n'umuvandimwe w'umunyabrazil umaze kubahura n'amanzaganya kuba yari yitezwe nk'umukinnyi ugiye gukina ekipe ya Manchester United. Murabizi ko ekipe ya Manchester United nyine ni ekipe nini of course, gusa amakuru none murabizi neza yuko ekipe ya Manchester United hamwe mu myanya yifuza ko yongeramo imbaraga cyane ni ku gice cy'abamediateri cyangwa se mu kibuga hagati. Twajyaga tubara yuko ubu bimaze gusoza deal ebyiri tubaremo nino yitwa Ederson, ariko kugeza maginga yabo muri Manchester United umukinnyi wasinye n'umwe wenyine nuwo bita Ederson na nuwo bita Andre Santos Pluto, uyu mukinnyi w'umunyabrazil amaze kuba ava muri ekipe ya Chelsea, bumvikanye igiciro cya $50 muri full benetse. Amakuru akemeza ko ari butange $45 izindi 5 bakazazibaha mu cyo twita nk'ama add-ons. Kuri ubu rero kwikubitiro harimo aravugwa uwitwa Manu Kone. Uyu mediateur bita Manu Kone ni umusore w'umufaransa ukinira ekipe ya AS Roma mu gihugu cy'Ubutaliyani. Nawe ni umusore umaze igihe kitari gito kuri radar za Arsenal, ndetse hari n'amakuru yemezaga yuko uyu musore yaba yifuza kujya muri Arsenal. Abandi bakavuga yuko ibiganiro hagati ya Arsenal n'abahagarariye Manu Kone ku bijyanye na personal terms byaragenze neza. Gusa nyine ubwo Manchester United nka ekipe nkuru, Manchester United nka ekipe ifite izina, yaje kuba yerekeza kuri Nodri witwa Manu Kone ngirebe yuko aza kuyimusimbuza no Ederson barekuye, ndetse ni numwe mu basore nyine bivugwa yuko ari buze kubonekera ku mafaranga make, cyane ko ekipe AS Roma iteganya ko kuri $40 iri buze kurekura n'umuvandimwe akigendera. No gutegereza tukareba rero nimba ekipe ya Arsenal ibuze gukora ino deal, nimba Manchester United ibuze kuyikora. Gusa none biraza guterwa n'izindi deal. Gusa ikindi wamenya Manchester United iracyari ku isoko ry'abarimo Alex Scott, Felix Nemecha, ndetse amakuru akanemeza ko yabongeye guhamagara kwa Real Madrid kwigenera Aurelien Tchouameni, nubwo nta yindi update irenze ibyo ngibyo turimo dutangarizwa n'uwitwa Jean Dish. So kamashimire cyane, duhurire muri comment section mutubwire se i deal muyakiriye gute. Dusubire mu kanya, ciao ciao, bye bye.